روز باش جواره ام جاره که دن سر آروار تیوی به هفرانه ایرو تایبتی از دخوازم سر چند خالین کود روژه ویدانه بسکنم و که هندزانن اف دمکیه ده مدیا جواکی و هر وها ده تلویزیون ترکان و هر وها یه کردان ده مجارا نارین گوران ده نقاش کرن مجی سر آروار تیوی چند برنامه دوی درباری دا چکر لیبلی هیجی همان مجار ده نقاش کرن مخابن داویل نقاشان نهاتیه جبر چه جبر کو هی گجری نارین نهاتیه اشکره کرن از دبیجم نهاتیه اشکره کرن جبر کو تیزانین کی نارین گشتیه لیبری دولت ترک به تایبتی به همو درفتین خواه دخوازه و مجاره وشیره دخوازه گجری نارین وشیره جبر چه تیزانین و ده پر تلویزیون انداجی هاته گوتن تکلین مالبات به هزین تاری و هر وها هزین تاری کو به دولت وگری دایی هیه کشتنا نارین جی جعالیه مالباته و بیه یعنی اف تیزانین لبلی نهاتی آشکره کرن دنابا مالباته دا کی نارین کشتیه جبر کو نه زانین کی نارین کشتیه و ناوی مالباته زیده تر خراب نبه دولت ناخوازه به مجاره زو بداوی بکه هیچی دوزگر لسر همان دوستیه دسکنه لیبلی وکه روژین دسپیک چوا مدیا جواکی و هر وها مدیا ترکا و کردان لسر و مجاری سکنین نها زیده کس بس ناکه تنی لترکیه تلویزیونین وکه هاک تیوی وکه تلبیر تلویزیونین کو مخالف سیستمینه او تلویزیون هی بستکن د مدیا جواکی دا پر کم کس ادی بسا کشتنا نارین دکه و آرمان جی اوه کو هدی هزی او مجار بیج بیر کرن دخوازن کو بیج بیر کرن کی دخوازه دولت دخوازه مالبات دخوازه یه نزدیک AKP و مجاره به تایبتی دخوازن وشیرن نها 12 کس هید بن چاودانه یعنی جیم دکارم بیجین گرتینه لیبلی نکو لوان هاتیه تثبیت کرن کوان کچا خواه کشتیه یعنی نارین کشتنه او ده هندردانه به گمان او دو هندردانه یعنی به شبهه او دو هندردانه تی گوتن کو جوان یکی آنجی چندان نارین کشتیه جبر وی یکی جی دوزگر لسر مجاره دسکنن او جی دو هندردانه هر روش ام آگاهیان دیسا جه ولات دگرن کو asker jendürme diçin hemen günde tavşan tepe heci lehen tiştan digerin evci ez bavar dikim yani dixwazin hineke biraya giştî ya Kurd Türk bidin xuyan ku hê dozger li ser vê mijarê disekinin lêbelê weke min got dewlet bi taybetî dixwaze vê mijarê veşêre hin kes dibêjin madem ki dewlet dixwaze vê mijarê veşêre çima dewletê rojên destpêkê veneşart ne oluyor yani rojên destpêkê dewletê nikaribû vê mijarê veşarta ji ber ku bavê narîn
روژا دسپیکی بخوا نل گنده لباتمانیه جرا تگوتن کو کچاته وندایه بریا کو بگه هجه گند بریا کو به بحث مالبات و مجاری کریه و قتل عامی کریه و کشتنی کریه لسر حساب خوی مدیا جواکی فوتوراف نارینی بلاف کر گوت کچامو وندایه املی دیگرن و پشرا خبری داده جندرمه جی دچند نارینه دیگرن گندیل نارینه دیگرن دردول نارینه دیگرن و ev ket nava mijara medya civaki da jî wêneyê narînê hate belav kirin. Dema wilo bû êdî ji wê şûn de dewletê nikaribû mijarê veşêre. û ya din jî heya demekê jî ez dibêjim hin rayedarên dewletê jî neketibû nava hewldanên ku vê mijarê veşêrin. Ji ber ku wan jî nizanibû malbatê vê kuştinê kiriye. Piştî ez bawer dikim hefteyeke şûn de ew jî pê dihesin ku mijar yan jî ev kuştin di nava malbatê de pêk hatiye. Ji wê demê şûn da hewldan hatin dayîn ku vê mijarê veşêrin ez bawer dikim. Yani rastî jî wilo ye. Em binêrin rojê pêşiya me da wê çawa be lêbelê em yani bi taybetî li ser medya civakî weke Arwar TV jî em ê vê mijarê bişopînin. Yani dewlet bixwaze veşîrê jî malbat bixwaze veşîrê jî em vê mijarê dişopînin. Hem ji ber kujêrê narînê derkeve meydanê aşkere bibe û him jî bila careke din zarok li Kederê dibe bila bibe ne tenê li Kurdistanê li Tirkiye li Kederê dibe bila bibe bila careke din zarok neyên kuştin neyên winda kirin nêzîkatiya malbatan û nêzîkatiya dewletê li zarokan divê rast be nêzîkatiyên çewt li zarokan em qebûl nakin çawa ku kes nêzîkatiyên çewt naxwaze li zarokê wan bibe em naxwazin nêzîkatiyên çewt li ti zarokekî bibe. Ji ber vê yekî jî weke Arwar TV em vê mijarê dişopînin û her mehê carek be jî ji vê demê şûn de em ê li ser vê mijarê bisekinin. Hevalên hêja tê zanîn di meha di pêncê meha 11 da li Amerîka hilbijartin çêdibin. Weke her demên berê dîsa hilbijartinên Amerîka di navbera du partiyan da derbas dibe. Di navbera Partiya Komarger û Partiya Demokrat da derbas dibe. Kamala Harris bixwe namzetê Demokrata ye. Donald Trump jî namzetê Komargera ye. Komarger û Demokrat dikevin hilbijartinê careke din. Her 4 sala carê ev hilbijartin di Amerîka çêdibe û her 4 sala carê jî di cîhanê da li derdora hilbijartinên li Amerîkayê çê bibin niqaş tên kirin analîz çê dibin ji ber ku mixabin Amerîka di cîhanê da xwedî bandoreke mezin e. Yani di nava rêvebiriya Amerîkayê de guhertin dema çê dibe ew bandorê li ser me rû dikarin bêjin hemû cîhanê dike. û bi taybetî jî bandorekî mezin li ser Avrupayê dike, li ser Tirkiye dike û li ser rojhilata navîn dike. Tê zanîn li rojhilata navîn her tim şer heye. Aliyeke vê şerê hêzeke aliyê vê şerê jî Amerîka ye. Qasê ku ez dişopînim, qasê ku ez dizanim yani ev 7 sale li rojhilata navîn çi şer çê bibe aliyeke vê şerê Amerîka ye. Niha şerê ku li Lubnanê di navbera İsraîl û
لبنان دا چه دبه حزب الله دا چه دبه جی دیسا آلیه که و شر و هز امریکایه امریکا نبه اسرائیل لبنان لهمبر حزب الله وها شر ناکه یعنی قاسه که امد شوپینن حزب الله و اسرائیل دنوا شره که فرمیدنه aşkere şer nehatiye ilan kırın lebeli de pratik eda şereke demeşe. Her roş em sebe dema radibin agahiyan dinerin her şevi bi dehan bombe ji İsrail hatiye avetin berbe Lübnan'ı u bi dehan roket ji ali Hizbullah eva berbe İsrail ve hatiye avetin. Her roje qasi kutte ragahandın bi dehan kes çile İsrail ve çile Lübnan ve jiyana xweş dest didin. Ev şereketê meşandin. Aliyeke ve şerê Amerika be aliyê din jî tenê Hizbullah nune bêguman. Li pişt Hizbullahê jî hêz hene. Di serî de jî İran tê. Yani İran nebe bi taybetî Hizbullah zaten çê jî nedibû. Yani tê zanîn ku Hizbullah ji aliyê İranê ve hatiye çêkirin. û bi taybetî di dema Hümeyni da bingeha Hizbullahê hatiye avêtin. Hizbullah bixwe bingeha wî ji gundiyê Lübnanê çêdibe. Yani gundiyên Lübnanê ku ji aliyê sistema navendî ya Lübnanê ve nedihatin destekkirin, feqîr mabûn, di nava wan da hêzeke çêbû, pişra İranê dest avêt, ji ber ku ew jî Şiî ne, Hizbullah Şiî, ew jî Şiî, İran jî Şiî, İranê xwest bi destê Hizbullahê di Lübnanê da ji xwe ra hêzeke çêbike. û di salê 1907 de bingeha Hizbullahê hatiye avêtin û Hizbullah çêbûye, ji wê demê vir ve jî Hizbullah ji aliyê İranê ve tê destekkirin. Lêbelê tenê İranî ne. Her wiha li pişt Hizbullahê Rusya jî heye. Çima Rusya heye? Tê zanîn Rusya û Amerîka di cîhanê da li hember hev weke hêz pêşketine. Niha jî li Ukraynayê şerekî dimeşe, ev 2 sal şer dimeşe. Beşeke aliyeke vê şerê li Ukraynayê tê zanîn Rusya'ya yek jî Amerîka'ya. Avrupa jî çendî li pişt Ukraynayê ve bi taybetî Amerîka li pişt Ukraynayê. Rusya bêguman li rojhilata navîn jî vala nasekine. Ev nîzikê 10-15 salan e li Sûriyê tê zanîn şereke dimeşe. Pişta Sûriyê li pişta hêza Esad, Beşar Esad yan jî partiya Baas ya Sûriye Rusya heye. û Amerîka jî beşeke din yê vê şerê bû, niha jî yê vê şerê ye. Amerîka û Rusya li ser axa Sûriyê jî di nava têkoşînekî dane. û niha jî heman têkoşîn li ser axa Lübnanê tê meşandin. Heya ku Amerika, Rusya û İran li hev nekin me ro nikadim bêjin ew şerê li Lübnanê di navbera Hizbullah û İsraîl da wê bisekine. İsraîl, rêveberiya İsraîl bi taybetî rêveberiya Netanyahu naxwaze ker bisekine li hember Hizbullahê. û mafê wan jî heye ker nesekinin. Çima? Ji ber ku Hizbullah li ser axa İsraîl bê deng nasekine, li ser axa ku jê re divên axa Filîstînayê, li ser wê axê Hizbullah bê deng nîne destekê dide Hemasê. Her İsraîlê şer dimeşand. û İsraîl naxwaze li hember kiryarên Hizbullahê bê deng bisekine. û Lübnan ji bo İsraîl weke ciheke bi tahlûke ye. Ji xwe re weke tahlûke dibîne. Ji ber vê yekê jî İsraîl li hember
حزب الله بخوازه شر لپیش بخلی بلی با آلیکاری امریکا آلیکاری نده اسرائیل جی اسرائیل را نبیجه هندکارن شر بکن اسرائیل نکاره لهم بر حزب الله شر بکن اف تشتکی آشکریه لالی دنجی ایران آلیکاری نده حزب الله جی لسر آخا اسرائیل تو چالکیه که نکاره بکن و هر وها نکاره آلیکاری بده حماسی نکاره لهم بر اسرائیل شر بکن اف همو به هوا گریدایه باندورا هلبجارتنی کل نهال امریکا و چه ببین بگو من لروجلاتا ناوین جی سدی ست دی حس کرن جبرویه که او هلبجارتنی کل نها و د پنج مها 11 دا مها مجداری دا و امریکا چه ببین جبو روجلاتا ناوین پر گرینگه جبو اوکراینا جی پر گرینگه بگو من لأوروپای جی مگود باندورا خواهیه جبر کو دا آلی آبوری ده و هر وحاد دا آلی هیزا لشکری ناتوی ده امریکا لأوروپای جی خودی باندورا که مزنه جبر ویه که جی دما گوهرتن ده ناوا ریوه بریا امریکای دا تی چکرن باندورا که سدی ست لسر روشا آبوری یا اوروپای جی چه دیکه لسر روشا هزا پاراستنی یا اروپایی جی چه دیگه جبروی اکی جی اوروپی جی جنیز و دشوپینن روشا هلبجارتنی گونه ویل امریکای چه ببین کامالا آریس به هلبجارتن همان سیستما که 4 ساله بریوه بریا بایدن ده مشاندن و دوام بکن و گوهرتن اکشه نبه کی پرانیا اوروپیا وید خوازن اگر دونالد ترامپ بی ev siyaseta ku Amerika, diplomasiya ku Amerika ji 4 sala virva şopandiye ve hineke beguhertin. Li gorî 4 salên borî ku Donald Trump serokê Amerikayê bû dimeşiya ve li gorî wî dîsa çerçeveyeke bigre bimeşe. Ew ji bêguman li gorî berjewendiyên Ewropayê nîne. Ez bawer dikim li gorî berjewendiyê Tirkiye jî nîne. Dema merif li rewşa rêveberiya Erdoğan ya AKP dinêrin zêdetir mêla wan li ser aliyê Kamala Harris e demokrata ye. Ji ber ku Donald Trump insaneke mero nizanin îro wê çi bêje sibê wê çi bêje. Îro tiştek dibe sibê tiştek dibêje dikare tiştekî li dij berjewendiyên Tirka bine ziman yan jî bike di kiryarê xwe da jî di demên borî da me dît ku dema Donald Trump serokê Amerîkayê bû li hember Tirkan pir gef û gur jî xwar bû. Ji bo me Kurda wê çi biguhere tiştek jî naguher. Em vê bêjin. Mesela di derbarê rewşa Rojava da çi Kamala Harris bibe serokê Amerîkayê çi jî Donald Trump bibe serokê Amerîkayê ji bo Rojava tiştekî naguhere ji ber ku rewşa li Rojava, rewşa li Sûriyê bi taybetî weke parçeyeke siyaseta navendî ya Amerîkayê. Amerîka ji Rojava xwe şunda nakişîne. Alîkariya Amerîka ji bo hêzên Rojava, hêzên Kurd li Rojava wê her dem hebe. Kamala Harris jî bê dîsa wê dewam bike. Donald Trump jî dîsa wê dewam bike. Donald Trump bê ji bo me Kurdan li beşê Kurdistanê yê jî zêde tiştekî naguhere. Ji ber vê yekê yani çi Kamala Harris bê çi jî Donald Trump bê ji bo me Kurdan tişteke nayguhertin. Lêbelê weke rojnamevan em dişopînin rewşa hilbijartinên ku li Amerîka çê bibin. Ama ji bo me Kurdan hin kes hene merak dikin carna em hev dibînin dibêjin heval wê çawa bibe. Kamala Harris bê wê çawa bibe, Donald Trump bê wê çawa bibe. Ez jî dibêjim tiştek jî nabe. Rewşa Amerîka, siyaseta Amerîka derbarê Kurdan da nayguhertin. Heya niha çawa biye wê wilo dewam bike. Lêbelê rewşa Kurdan dikare siyaseta Amerîka biguhere. Kurd nava xwe da bibin yek, nêzîkatiya Amerîka li Kurdan diguhere. Ev jî bêguman. Li Rojava hêza Kurdan çiqas
Kurd به زیده به نزدیکاتی امریکا لکردان دگوهر چما جبر کو امریکا هزکه کاپیتالیست هزکه برجواندی خوازه هزا برجواندی خواز لگوری برجواندی خوا حرکت که کرد چقاس خورد بن امریکا جی خوا قاسا زیده تر نزدیک کردا دیکه دا کوج کردان سوت ور بگیرن حیا جاره کدن بمینن دخوشیه دا سلابو حرمت